uba amazing ulah keren ba lada KMLA lada UMLA baki la penjob uklam keren halor kane kamenta kata kamut umbanse unra lang daki hajar ngut ki pajba halor kane kajing yake. Dalam kalau kau ni, nama apa mana? Nak kalian kejongang lah apa ni kita yo MLA jongi. Bah, dalam banwan ban ai mensim. Mau ai ban ai tak kajing kerjaan, hendak kamu beriu. Ubah imah apa beriu hinyo trap. Di bendan jis ngolem ya kan ya. Naiwan kamu MLA, naiwan kamu tahu member juga MDA, wan kamu beriu ubah dan dalam kata mensim. Nama tak kikun kikti, nama tak kalau kikun samla. Ya kata kabangang kerpat. Nawat bah, patut lei bau MLA jongi cepat soyong. Lak lei kikentian bah. Keren ya reservation policy, ya ILP, ya UCC, kumta tertarik ni kian ke bakta. Te nak lang ngajong ngasih request yo malay. Namar kabor ka siyang ausimet. Adi mangi ngala depan penjob. Te nak lang ngajong ngasih kerpat di kumta. Berkata ka jingli jong pi bagi yang berpensa ni Te menin ro ngawan do nang step te ngalai hadu untuk la janmit. Te mentaru kasi to. Kau ngabun kam ngaban late namar kam ngi masih belas ngi malam tu. Ini kam la jong ngaban tray ban tak ban dapan biang kayem. Ngim don por sibun. Malam mentah baru ngelai angka kam dengiwan cendeng dengan pej adu sebeda mit adu mit kumur kumur dadai bansa dah semua por bansa kan sasa tu kan ni kaman kebadai ban keren tentu hiru gi ue gisen kalau ngacu IC ni KSU ni gi ue gisen balang tu mo te haba gi sung tu bakan ni kaman kedai na banta jongga bakta ya ga jak bende ke jongi hiru gidi benwan cakman tabam de tak basum pendebor kum ni kamang keren manga ni gidi penwan tak mensim ke pasung KLM ada kimdon ke bahaba nai wan do compare ni la benda gidi tak mensim man kersan ni mah bagi ada nama tak jaj benda ke jongi ti kinwan tak lenti ke badai mende bagi tuan tang wa don nong mano ban ketok kan di seng balang ke kendiat sakit kal parti kam sude show la pen bor jong ka UDP bangin le presiden sekretari ada waisa kum tak ter ki terwa nga ne dukat mentang ngam tre namar bang ngasuk tu habaka kangam kata ka parti ni jinung kit kam ni sak khamran ni ngamlang him don nong remsho ya du ka mentang asim be tang uai bu nong sabut tang kai ka bor ka ba nga ka ikhtiar ka bang nga don ngapen sngau baik tidak dei jong UDP ni UHS PDP ni nu parti mang keren ya ka nong rem jong ka jat benrio ba khaman problem tu ya ka Kristo mungkin kumpai bagi ia pi bidon ka jing sampang ni ka jing bidon ti bidon kalau be berkenai nama tak jing kublai masa tak kau jadi sa baik ini ni sa ban kerja ni Pak Arden